I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sorry. Why? Babe, what is this? So in the cupboard. That's my phone. I know it's your phone. Yeah. Ni gute abakobwa bakwandikira bagakurikira ko Urukundo wageze ukabihorera murakarisi. None si cyo ngicyo urumva ari ikibazo. Ni ikibazo nyine kuki utabwiye ko ufite girlfriend? Kuba umuntu anyandikira kuri telefone akanyandikira message. None se uzi impamvu banyandikiye kuri? You are not proud of me. Pamela, mbabarira. Niba umuntu anyohereje message, ngiye nkontorora message ziza muri telefone yanjye. Umuntu afite uburenganzira bwo kunyandikira message mu buryo abishakamo. None umuntu mfunge message zirimo ziraza. Ni njye uzandika se? Kubera iki utabasubiza ko ufite girlfriend? Kubera iki? Nuko ko wumva ntatawishema nawe. Urareba ugasanga ntari mwiza ku buryo wabwira ko nkunda. Ase Pamela, ngiye reka mubwira ikintu kimwe kandi mbabarira. Ngiye nkontorora message abandi bandika muri telefone yanjye. Ndazikontorora ku buryo nazihagarika cyangwa ku buryo nabuze kuzohereza. Umuntu afite uburenganzira bwo kwandika message akayohereza. Ngiye rero ntabwo numva icyo nziza. Nimba utazikontorora sizo bandika. Ntabwo wabasha kwandika ngo wabwiye ufite girlfriend. Aho kuyibonye meza. Abakobwa bangana gutya. Ndagukunda murakoze ubu babwira murakoze ibiki? Ubundi se wigeze unsangana nande? Hari umuntu wigeze unsangana nawe? Hari amafoto wigeze ubona? Ubu ngubu isumamye icyaka ko ubonye message. Ari yonye nasubije se mvuga ngo I accepted. Wigeze ubona iyo message nyandika? Please calm down. Ibyo bintu birekere. No. Izi murakoze so babwira namenya mujya guhurira he? Aho uri hose mba ndi kumwe nawe. Pamela, ntabwo unyizera. I trusted you a lot. So? Ndarawukunda cyane. Kubera iki wankorera ibintu nk'ibi ngibi? Ni gute umukobwa umwe babiri batatu bane batanu bakubwira gael I love you murakoze what? Please Pamela. Sinzi icyo nakubwiye aka kanya ariko urimo urandenganyiriza ibintu bidafite bitanagaragara. Ndimo kukurenganya. Urimo urandenganyiriza message yoherejwe muri telefone. Message is a message. Wivuga ngo nimwe nizingana. Wivuga ngo nimwe zingahe. Ese wewe usanga muri telefone yanjye byagushimisha? Ako mwigize iki? So what can I do? I'm tired of you. Muri iki se nyine mbwira muri iki? Muriho telefone, muriho simukadi muri iki? It's better. Fata bose bandikire ko ufite girlfriend bakuva inyuma. Gael uruwanjye. Ni gute abakobwa barenze umwe barenze babiri barenze batatu bashobora kuvuga ngo baragukunda wagize just to leave it alone. Please ngaho tureka tubirangiriza. Niba ari message udashaka
ndakuraho telefone nk'uko bivuze sibyo mbwiye. Okay, I'm tired of you. You are tired? I'm tired of ndambiwe gukompeta n'abakobwa. Izi shenzi zose nta kintu kimwe zindusha, nta mafaranga zindusha, nta bwiza zindusha, sinzi icyo zica rero ku buryo udashaka kuzibwira ufite girlfriend. Ngakora icyo ushaka basi. Am I ugly? Nisi ko mbona ari kukubwira ni wumva mubwiye gukuraho telefone nyikureho nabyo ntabwo urimo urabyumva uragira ngo nkore iki? Urabizi uzicuza ibi byose urimo urakora, uzicuza mbare rimwe kabiri gatatu wasonze wapfiriye mu nzu. Ushaka nsohoka njyewe? Ntabwo uri kunyumva? Ntabwo ndabyumva. Ushaka njye nsohoka? Shaka ko usohoka, sigushaka hano, sinyigushaka. Nimba ari ukwezi urukundo rwanjye ngize ukarukinisha nk'agapira ukajugunya hepfo mu gishanga. I'm just tired. Are you serious? Everything. I'm tired of you. Just get out. Get out. Windeba gutya. Amaso y'inyuma y'ufite. Get out. Go! Don't look back. Go. Pamela. Fata telefone yawe. Genda ujye gutetana nawe. Fata! Go, 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 go. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them,
umuntu araza umuntu agahita amubura umuntu ni bwoko ki ndashaka umusore ubaye iki Hi, kufite ubwoba wahise no wikiruka come on inegere wankunze kuri kundeba nabonye nigendera njya mbona uri kundeba cyane wankunze please mbabarira wakoze iki mbabarira please inegere ufite ubwoba urabizi ngiye nta hantu na hamwe wanshikira sibyo mubabarire mbabarira nigendere ubwoba okay fine niba wankunze kugira ngo mubare ugiye kunkorera ikintu kimwe okay yeah take this ndashaka upfukame nimbike impeta ngo wankunze nyine yeah urapfukama nurangiza unimbike impeta n'undi muri kugenda shaka bikorega ngo keza k'inzobe no nyine pfukama unyere ivi ni ibintu bisanzwe kandi wipanika nimbika hano yeah wow thank you shamobera oh my god gaguruka wakoze mobera cyane ese mubaye iki umva mbwiye ndishimye nyambise impeta kumva ako nundakaza ndarakara kandi biraba bibi ikiza nuko wamfasha kwishima okay nashaka kwishima kamubera tuza sha umva umeze neza fata se cyangwa ndakara oh my god umeze neza utishimye ishimye nanjye nishimye ariko urabona ibintu bukoze urabona ari byo kandi sinabikora mu buzima ntabwo busanzwe wabikora ntabwo nabikora mu buzima busanzwe niyo nkunze mba committed reka nibwirire abadukurikiye tekereza ibintu nk'ibi ngibi kubayeho mutubwire muri comment shere wabigukoze byagenda gute ese wamwanga cyangwa wakihangana ese ukunze wa committed mutubwire muri comment kandi mukore na subscribe abatarakora subscribe turabakunda cyane ariko nawe ntuzongere wabikora